enkundleni zokuxhumana kuphinde futhi kuyatrenda njeke empeleni ukuthi nakanjani izophinde futhi ibe khona le midlalo le njeke eyayikhona kuba kucela uphinde ukuthathe njeke usibeke ukuthi ukuqala kwale midlalo usukaphi njeke kuze kube siyofika kuyo njeke siyayiphetha. Engizokusho nje emsakazi wami ukuthi imidlalo ikhona iyeza impela la khona zididiyelwe khona i-top 4 phakathi kwamapiano phakathi kwamapiano kanye negqomu kube hip hop kube umaskandi ziboshelwe impela ke ziqhathiwe ke ngolwesine la khona i-hip hop ezothola phezulu khona negqomu kuthi khona ilokhuzana umaskandi uthwana phezulu kanye lapha amapiano ngawo umhla ka-24 kobe kuyisonto. Siphenje kabanzi imidlalo le ngiyacabanga ukuthi abanye abantu abaningi siyabona manje kuyatrenda ey'nkundleni zokuxhumana nomunye wenza imidlalo kunjeya angeke singene kuwo kodwa njeke sifisa ukuthi kuwumqondo esakubona ukuqhamuka nawo ekade singawulindele nasibukisa umdlalo omuhle kakhulu kuza kanjani kuhlangane le midlalo njengoba siyibheke ukuthi kuyoze kube isonto ibe impumelelo. Engizokubalula nje umsakazi ukuthi uma ngabe umholi noma umuntu olida abantu awubalidi nje kuphela ngokuthi bekubona ukuthi lapha phambili kodwa ubalida abantu nangakho ukuthi kube khona izinto ezinhle ozenzayo kuyiliqiniso lingephiko ukuthi umqondo webhola umqondo esawufaka la kuyimina kanye noBig Zulu sakwazi ukuthi udayisela amanye amaciko kaMaskandi angenamona sigcizeleke lokho angenamona angenankinga futhi namuntu so basebekwemukela ngezandla ezimhlophe ngoba ngaphandle kwawo amaciko kaMaskandi kwangeke kwenzeke lokho ekwenzakalayo. So ke ngifisa ukubonga kakhulu kumaciko kaMaskandi athe abamba iqhaza aphinda futhi abayingxenye kulolu hambo lwenjabulo esiphenjayo ngoba akusavamisile ukuthi ngomculo okhulunywe kahle kuyaye kuthiwe yabona nje emaphepheni vele besizakala kabi amaphepha uma ngabe abaculi bengezwene baxebhane kuba o-front page kodwa lokho enikwenzayo namhlanje nomkhondo FM ukuthi uma sihlangana ngobuhle sengabaculi lonto nigqugquzele nesinikeze ithuba lokuthi sibe nama interviews kukhomba ngokuthi anisikhumbuli kuphela mangabe kumele kuzokhuluma ngento ezimbi trenda ngamagamethi kodwa nesikhumbula noma ngabe kuthiwa senza okuhle ngoba okuhle yikho kushayelwa ihlombe elincane kunokubi. Ayi waveleke laphana wageqa amagula kuba ngicabanga ukuthi nomlaleli esekhaya uyizwele ngokwakhe ngoba okubalekile ukuthi esikhathini esiningi siyalithanda ukuthi izinto ezinhle noma mhlawumbe amagalelo umuntu emawazelo bala umuntu esaphila kungabe ukuthi izinto esiyoyikhuluma umuntu engasekho njengoba sikhuluma lezi indaba lezi indaba ezithe nathi zasijabulisa kakhulu njenge singamabhinga sabona ngempela ngoba kuyiqiniso eliphili ukuthi uma siya kuma-gender ahlukene bekudifficult ukuhlangana nje nomculi empeleni kulabaculi abacula njeke mhlambe o-hip hop nobani nje ukuhlangana nabo kulesi sikhathi esiyohlangana ngaso kudlala nje imidlalo bese ubona ukuthi kuyoperforma phela kodwa njeke kuyasithokozisa lo mhlawumbe ungaphinde usiphi imininingwane njeke about imidlalo leyo ukuthi kuyokuhamba kanjani ukuthi usiphile ukuthi ngempela kuyobe kuyigqomu kuyingamapiano kuyi-hip hop bese-ke lakhona njeke kuba njeke empeleni nomaskandi sikwazi ukuthi mhlawumbe ngabe imiklomelo ebekiwe kuhamba kanjani iy'khathi kanjalo futhi nokufika kwabantu ukuthi mhlawumbe ngoba kuqala kwakuyimidlalo sasiyibuka kuma-social media namhlanje sisukwazi ukuthi mhlawumbe iy'nhlelo zakhona kungakube ihamba kanjani ukuze kube mhlawumbe njeke kofika lona ilanga layo sonke. Uzokhumbula-ke emsakazi wami ukuthi le midlalo yenzakale kakhulu laphana ngesikhathi se-COVID la khona abantu ababengavunyelwa ukuza khona enkundleni kulokhu-ke kuye kwabukiswana ukuthi njengoba izwe selivuliwe asibavumela abantu beze enkundleni nakuba-ke kuyicapacity nje encane ezokwenza ukuthi abantu befike ngeke bebaningi kakhulu ukwazi ukuthi phela kubuye kutholakale nokuthi kukhaveke iy'ndleko zonke ey'suke y'thinta nakho ukutholakala kwe-stadium nazo zonke izinto ey'thinta ukuhlala komdlalo. So-ke bancane kakhulu abantu abadingakala enkundleni ngokwe-capacity yenkundla. So ingakho sikukhuthaza ukuthi ofisa ukuba ingxenye ngakuhle aphuthuma athenge nje ithikithi lakhe kusemanje ngoba ngelanga lomcimbi sobe singatholakala sobe sesingabadlali ongalithola ngethikithi manje angeke futhi athi uzofona ngelanga lomcimbi abuze amathikithi athokalakalapi njengoba sikushumayeza nje kunamhlanje ukuthi umdlalo iSevets sports stadium eGoli amathikithi atholakala eComputer ticket nase web ticket
abantu abahambe bayoyithengela khona nako Shoprite bazowathola amatikiti okuyobona umdlalo wabaculi. Uma ngaba uthola ngetikiti lakho njengamanje akukho oyosizakala ngakho mangathiwa nje amatikiti kusasa kuthiwa phelile akukho futhi ozobuya usizakale ngakho. So ke ngiyakukhuthaza ukuthi abantu amangimenyeza ukuthi abathenga amatikiti abasukuma abantu bengasho ukuthi hayi sewathola thina ekugcineni ngoba uma ngabe engasalithola itikiti kuba khona lokho kuphoxeka. Sikubonga nje kakhulu ukuthi abantu bekwazi ukuthi behambisane nathi kulolu hambo oluyinjabulo enhle kangaka. Kuba mhlambe ngicabanga ukuthi ezabuka even la kuma social media ngesikubalekele ukungena ezintweni ezisuke ezitrend kuma social media ngiyabuka abanye babaculi mhlambe bekhala ngokuthi abanye ake ngithi bathi abaqhashwanga kodwa kubuka sengathi kule midlalo abazange baze bafakwe mhlambe ungasikela phezulu ukuthi mhlambe ukuba khona kwama artist njeke kule midlalo kuye kwabhekwa ziphi izimo mhlambe njengoba sesibona ukuthi kuba khona njoko bakhona ukuduma kahle baningi abaculi bamaskandi esibona ukuthi bazoyika khona kodwa ke nokho bakhona futhi abanye abangazange baze bangene bakuyeke sibaphala even kuma social media kodwa sathi sikwazi ukuthi mhlambe ukungena kwabo njeke bangabaculi kusetshenziswe mhlambe maybe njeke imgomo nemibandela ukuze sikwazi ukubabona bekule midlalo. Engizokusho nje emsakazi ngicicizelele izwe ukuthi akekho umculo wafonelwa yimina ngendaba yokudlala ibhola. Abaculi kwathi makuphuma ipost eshoyo ukuthi imidlalo iyeza wayibona abaculi abazihluphayo bethinta abanye abaculi ababe ingxenye ngonyaka odlule. Ngizokhumbula nje kunabaculi abathinte onjoko kunabaculi abathinte mina abanjengomfezi oSikabiso okwazinsele babaningi abaculi akekho umculi njengomashelela akekho umculi owafonelwa uKhuzani siqu wathi uzozodlala ibhola ngoba angibazi abaculi abalazi ibhola nabangalazi. So wonke umuntu oyingxenye iyaleli ibhola ubese availa yena ngolimi lwesingisi ubesho yena ukuthi bafowethu ngiyalazi ibhola ngicela ningifake ngihambe nani. So ke sabavumela bonke abantu ngoba sizoba ne practice sibe ne practice izolo nangesonto elizayo zoba ne practice la izobe sibonana khona ukuthi abantu bafitting ngokwanele yini ukuthi singakwazi iskandi ngakwale midlalo. Engizokusho nje imidlalo lokunzima ukuapproach umuntu umfonele ngento eyinjabulo ongatholakala imali kuyona umsukele umuntu kusasa yabuye umuntu esethi ufuna imali yakhe ongayazi ukuthi iyayikade ikuphi futhi sasikade singavumelananga ngokuthi mhlambe kukhona okutholakalayo konke okuvela lapha kuuthando nenjabulo makhona okutholakala futhi abaculi futhi bokwazi ukuthi bekube ingxenye bengazi ke mina ukuthi la emhlabeni sisempilweni noma sisesigabeni sempilo la khona okwazi ukuthukelwa ngisho into yamahala okusho ukuthi kusoba ukuthi msakazi ngelinye ilanga ngiyoke ngibize nje abaculi bakamaskandi ngithi ake sihlangane lapha ekhaya sizoyishayela nje inyama mhlambe nakhona lapho ngiyothukwa futhi kuthiwa sishiwe lenti ugcina ungasazi noma into edingakala kakhulu ukuthi bebe nami yabona noma kuyimpi noma kuyini angazi kodwa nje angazi mina kula kuhlangana khona abaculi sengazi ngizofaka inhlamba mhlawumbe kuba nekuthiwa abaculi ke umculi ufike wazama labaculi banana imanager eyisaziyo futhi mhlawumbe ukuthi ufike wazama uthi hayi ake ningitholele ndingenwa kanjani waseke kuthola ukuthi uyaphikeka ke wasebona ukuthi hayi ngoba bengiphika kusho ukuthi kuliwa nami akufunakala ngibe khona bese thuka leyo dlamba akwazi uvela uzosha abantu ngenhlamba ungakazi uze ube uxhumana nalabo bantu abenza lonto uze ukuthi bayakuthatha noma bakuthathi wrong into yenziwa abaculi bakithi ngoba ikhomba ukuthi kusetshenziswa inzondo nala engadingekile khona abantu mabezenzela into yabo lapha isigunganyana abazenzelayo akusho ukuthi kumele abantu babathuka mawufisa ukuba kanye nabo cela ubajoyina ube kanye nabo hayi ukuthi ubathuke. Ngicabanga ukuthi uvele wayindlala yonke kuba eyokugcina oke wayithinta nje wayithifahla kodwa bekumbuzo ekade nje ngisavongena kodwa nje uyithintile kancane nanto yokungena la engama 150 wena abanye abantu bebhala inkundleni zokuxhumana ukuthi even ngicala amathima amakhulu bangena ngo-70 rand bakhohle ukuthi stadium abasuke bangena kuzo zingakanani imidlalo esuke isponsorwe yini nani ukwenza mhlawumbe i-event noma mhlawumbe ukwenza leyo midlalo leyo ibe yimpumelelo. So ngiyafisa mhlawumbe futhi ukuthi ukucacise lokhu ngoba bowushilo ukuthi imidlalo le imidlalo yamahhala even ama-artist azobe lapha eze nje mahhala. So omunye uthi kulo 150 mhlawumbe kusho ukuthi mhlawumbe uyolala emandaba. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe kubalulekile naloko sikucacise ukuthi kuze kufike lapha mhlawumbe kusuke kuyizindleko esuke lapha nayihlela umdlalo ukuthi engizokusho nje emsakazi wami ukuthi
isinqumo sokuthi kufinyelele ekuthenini abantu bengene ngemali kube ukubukakala ukuthi indleko okumele zikhishwe ithina njengabagqugquzeli balomcimbi zingaphezulu kokwenza mhlawumbe indlela yokuhlangabezana nalezo dingo ngoba kuna sponsors khona yikho ukuthi ivele sivulela abantu ngoba vele small capacity izizathu esenza ukuthi ngoba vele akuyona inhloso yokwenza inzuzo lapha nakuthathwe nje i-capacity nakhona zizosikelwa ingxenyana ezohlala abantu ngoba phela lesa stadium ukuthi sinabanikazi baso wese singaphakathi e-university so kunakekelwa zonke izinto mangabe into ingaphakathi e-university ehlonishwa njenganaleyana so sanikezwa leyo ngxenye ukuthi asidayisa amathikithi athize ukuze sizokwazi ukuthi sikhave iy'ndleko ozothola ukuthi bezosixaka thina ngokuyikhokhela thina siqu sazo mangakubalela iy'ndleko ekumele zikhokhelwe upfront before kuhlala leya event ibe successful uzobona na ukuthi bekufanelekile ukuthi kube khona inani ekuthiwa abantu mhlambe abangene ngalo bezoxhasa ukuthi lento yenzeke akushiyo ukuthi abantu bayakhokhiswa kodwa kuphosa nje isandla ukuthi lento iqhubeke yenzeke ngoba ngake yenzeke vele ngaphandle kokuthi kube khona imali ekhona so ke ukubuka ke nathi ukuthi mhlambe we are not prepared ukuthi mhlambe sibe naleyo mali mhlambe ikucela abantu ukuthi akube naleyo ma 150 khipha ubuze bekwazi ungena ngaphakathi e-stadium futhi makuthiwa khona ama-sponsor akukho esokufihla sekuveza ukuthi nawo ama-sponsor afikile athi mhlambe nakho kungatholakala okwamanje kusekuthi abantu abangene bekwazi ukuthi bezothamela so-ke oqhathanisa lo mdlalo we-Kaizer Chiefs uma ukhuluma nge-Kaizer Chiefs ukhuluma nge-team engaphansi kwe-PSA ekhokhele zonke iy'ndleko thina sizenzela nje ama-team awu-4 abanye bethu la kumele sibalekelele nangama-transport kuzosetshenziswa yona le mali le uyabona so zonke idingo yonke into isuke ithinta yona le mali so ke ingakho kufikele esinqumeni sokuthi ama-cost azokhava ngokuthi abantu bekwazi ukuthi kube khona abangena bazobona nabantu mabefika ukuthi i-stadium esilayisha abantu abancane kangakanani kuyathokozisa lokho Khuba ngicabanga ukuthi siyafisa Khuba ukuthi nangelinye ilanga nathi njengabasakazi bomaskandi ningasikhohle noma singathi nje njengabasakazi bomaskandi singamasakazi nje bonke kule mdlalo ngoba nathi kubalulekile ukuthi siyo-socialize singagcini nje kugcina sekuthiwa sithola amatiya ukuze sikwazi ukudlala iy'ngoma zabasakazi mhlawumbe zabaculi abathile kodwa ngesinye isikhathi mhlawumbe nathi siyacetha isingene mhlawumbe lakho Khuba siqoqa empeleni kule eyokuthinta nje imidlalo ezobe nje-ke idlalwa-ke laphana nje-ke ngesonto mhlambe before ngigoqe angikwazi ungakhulumi ngomcimbi omkhulu olindelwe abantu bonke izizwe zonke yabona impucuzeko ubeke ngami ngabe sibizwa ngamaskandi expo ngoba ayigcini kuphela impucuzeko ngomculo kusekukhona imibukiso eyahlukahlukene yamaqembu ahlukahlukene ubuhlalo sokufika ngisho amatshitshi manje kwimpucuzeko egqoke imbala yalelo qembu esuke ehambisana nalo so kusekukhona yonke ihlobo yemviliyelo kukhona nento eyiphethwe kukhona yonke imibukiso ongeke uyibone kweminye mhlawumbe imicimbi emkhulu esuke ingeyomaskandi kodwa uyibona kuphela kuyimpucuzeko so ke leyo umcimbi onjengegugu lethu umcimbi esawuthatha njengomkhosi womaskandi la khona omaskandi abasuke beyokhombisa khona amandla abo ukuthi ukusupportwa kwabo nokuthandwa kwabo emphakathini kukhulu kangakanani umcimbi kuzoba ngomhla ka-30 kuJulayi uzobusa eMoses Mabhida ePeople's ngaphakathi impela eMoses Mabhida ngoba usawafaka ngaphakathi so ke amaqembu wonke kamaskandi azobe ethuthelene khona lapha ayokwazi ukuthi ayobonisa abalandeli bawo ukuthi kahle kahle ehlalweni amaqembu ahleli kuzona ahleli ngaliphi nami ke ngizobe ngingxenye ke yalomcimbi omkhulu kangaka ngizobe ngizoshaya ingoma ngizojabulisa abantu kuzokhunjulwa ukuthi kade siboshelwa i-COVID-19 iphelile i-COVID-19 manje kubukeke ngathi zonke izinto ezidlulile ngizobe ngidedelana nezinye insizwa nentokazi ngoba ngizoyicala le emuva ngoba kuney'ngoma zami engazi zilithole ithuba lokuthi zidlalwe emkhosini njenganale njengosilingo uya kwey'ngomeni njengale ijele uye engomeni njengabo ngavele ngamnika ngizoyilanda nje impela le emuva ukuze ngazi ukuthi abantu bami ngibajabulisa bayenela
ngeke ngibarobhe ngempela nakuba isikhathi sona esinikwe esincane ngenxa yokuningi ama-artist kodwa ngizokwenza sure ukuthi ngibashiya bebheme bakholwa so ke ngimema bonke abantu ukuthi abasuke ngey'nkani njengamanje bephikelele kubona bonke ospa abakhona eNingizimu Afrika bebheka amathikithi omcimbi omkhulukazi wempucuzeko bese bexhumana ney'nduna zami ukuhlela ukuya khona le uneskipa noma unaso ngizwile ukuthi iy'nduna zami ziya-arrange ukuthi iy'kipa kungenzeka zibe itholakala e-workshop ngamanani alinganiselwa nje ko-80 rand so ke abantu abenze sure ukuthi bayasondela ukwenza-ke izinto kusakhanya kunomehluko omkhulu kunokwenza izinto ilanga selishonile ngoba kuyaziwa ukuthi ilanga uma selishonile kusuke ngasekho umuntu osuke esathini komunye usuke umuntu ethatha iy'hlangu zakhe esephikelele People's Park. Impela Mkhuba ngixolise kakhulu ngalesikhathi sigoqa kolunye uhlelo kodwa ke vele besingena kakhulu sizobheka eyemputhuzeko kakhulu kuba ukuthi usithathe sibeke ethini ngempela ngabe laphana kwimputhuzeko kuzohamba kanjani siyafisa ngempela kukhona konke lokho sokubalile ngicabanga ukuthi nomlaleli esekhaya usethola iseluleko mhlawumbe usethole njeke ukuchazeleka kabanzi nge-event enkulu ezobe laphana kwimputhuzeko iminyaka ngicabanga ukuthi iseluleko yakhona imicimbi sihlale sikhona kuyona imicimbi esihlale sihambela imicimbi esihlale sibona kodwa futhi siyafisa ukubona lo mcimbi kungabi ikakhulukazi umcimbi othi mawuqoqe abantu base-KZN but kube umcimbi oqhubeka njalo even la eMpondo siyasibona amakhwantana ephuma ashone eThekwini ibhreji kaKhuzani iphuma ihlangana wonke amabhreji banokulindana futhi balindele amanye amabhreji acama ngapha ngenhla phinde futhi iphuma eThekwini afanelekana kodwa-ke ngiyafisa umlaleli mhlawumbe asekhaya ukuthi mhlambe umbekele isithombe kabanzi ukuthi uma mhlambe njeke sikhuluma njeke ngemputhuzeko njeke iyodwa mhlambe njeke sikusasa sibheka nje kabanzi ukuthi inhloso yemputhuzeko kakhulu njeke kuma-artist iyini mhlambe umsebenzi asebenzanga ukuthi mhlambe njeke sixhumane nobaba umceleka but ukuthi kube nalezo nkinga lezo thina satholalanga kahle naye sathobile sikuhlele but ngoba ungumculi futhi ngale kwaloko umuntu osunegalelo elikhulu kakhulu njengoba sibiza inkosi kaMaskandi unganako ukuthi sendlalele ukuthi uma sikhuluma ngemputhuzeko kahle kahle isukuthina kufike ukuthi mhlambe ngisuke ngibhukiwe nje ngiyodlala emva kwaloko ngiphume ngoba abantu abaningi basuke ko-workshop kuhlangene ama-artist amaningi kunezinto ey'ningi ezenzeka kwimputhuzeko safisa thina ukwazi sila emkhonto ukuthi ngempela imputhuzeko kwenzakalani futhi iyini inhloso yemputhuzeko leyenza ukuthi abantu baze bahlangane ngobuningi bayo mhlambe nje msakazi ngenxa yokuthi njengamanje sengifonela kulo mcimbi engikuwona sekumele ngiperforme khona ngizoxolisa nje kakhulu ukuthi mhlawumbe ingxoxo yethu ayizokululeka ngendlela ukuthi iluleke ngakhona ngoba elithuba njengalaleli lengqezi vele kumina kodwa ke ukukhathula nje kafushane enkulumeni yakho ukuthi njobe sengichazile kahle kahle ngifane nomuntu ovele waphendula engakabuzwa ngichazile ukuthi impucuzi womculo kaMaskandi ila khona abaculi bonke bamaskandi asuke bokhombisa khona amandla awo ilapho khona wonke umculo kaMaskandi asuke ebhejile ethi mina ngeke nomunye ethi mina ngeke nomunye ethi mina ngeke bezenza ke abantu abangaboni bebebona ngoba basuke bebona ukuthi noma ngathiwa imuphi ongahlela nje njengamanje noma ngathiwa kuvotwa impela ngo-ICC ngobani IEC ngawufika nje ngishaya ikhaya ngibuyele ngalekele ngoba abantu bangidulile abantu bangithanda ngokujulile bangangifela so ke ingakho ngithi ophuthelwe ifuvuzela ke izobe ikhona ivuvuzela izobe ikhona izobikhala futhi kakhulu kabi itheku lonke gcwele amavuvuzela uzozwa wena uzowuzwa umoya uthula ubuke wena umhla ka-30 na ususemnyama alright Mkhuba mhlambe njengoba umhla ka-30 ususeduzane sike sakhuluma nawe futhi phambili ukuthi mhlambe ngakhona elinye ithuba la khona mhlambe funa kubona ujele emsakazweni njeke sizoba live nawe mhlambe sibheke nje ukuthi ngempela ngabo umcimbi uhamba kanjani ngenxa yesikhathi nje nathi sikubambele phezulu siyazi ukuthi nawe uyinsizwa ematasatasa kodwa siyabonga futhi ngethuba lakho but asibe nako lokuthi mhlambe kungenzeka ukuthi ey'nsukwini ufike mhlawumbe usuku ukuthi hayi madoda mhlawumbe ngalolu suku noma mhlawumbe ngiyondlula ngalowo msakazo ngoba sisemgwaqweni lesino N2 esikhathini esiningi abantu bavame ukwedlula lakithi mhlawumbe sibe la interview sibize-ke mhlawumbe ney'nduna zakho ngoba bakhona omntambo ngapha sibone ukuthi ngempela ikuphi ongasipha kona hayi noma kanjani mfowethu kuye kuthiwa-ke yonke into inesikhathi sayo ngoba vele iy'nduna zami ikhona ngalapho futhi nisendleleni be-retrieve ku-N2 nje
uma ngidlula nje khona mangabe ngiyegoli isikhathi siningi so nje siyohlela sikwazi ukuthi sihlele kahle sibonane kwazi ukuthi ngishaye interview ngikhona ngoyini umsakazo wami ngiyabona Danke Kuba. angibonge msakazi Danke bot. yebo